Biamuna bagusimwe pia simule woni gaga tule Ekerenyo. Na nyoru mugako teneta abagaka bonzi P the Gusi Council of Elders umwaka matunda nene na mumeri chinga kichine mwaka myamuna sana. Asante. Lero ngikira Ekerenyo. Lero tutagite konyoro mwana witu Fred matiang'i. Ugo tutarira buna gesaku kiaye. Na ndole nabageni bagocha. Kuri ndege ntekenene na ende sense amoye ito. Tutoganite ko mubekere yangeri yo mugusi. Nekiore keri kyo mugusi. Abo mugaka. Omugaka. Naenda abo mukwaniri ito ko rugusi. Lero. Kuchibosio. Lero officially matiang'i waro omonogeri bagusi. Igo. Bosi bwa bantu bonse. Yako bakebe. Gende ngeri koba. Gende ngeri koba. Mwaga asiki machorete Ekerenyo. No bakurwera kurugora. Asinge bakurwera kurugora. Ase bagoita bona bagoita rioka kogenda. Asinge bakurwera kurwa, barwera kiberate, aso ikonga abaso. Bati bamagoturumbo. Abara bege kegeke. Igo bona no gochaga igabe kirugutwa. Agwe nyimbo yo mugaka. Basi baja kisa balia. Agunekero. Bionzi obiro. Era tukukora na for once. Yamuna sana ni update live on what is happening here. Asante. Preparations going on. Top gear preparations for the official inauguration of Dr. King of Fred Matiang'i as a Gusi elder, and also to make Matiang'i the spokesperson of the Gusi community from now henceforth. Mong'ina yole na gandre na kimewetera mipango kimeweta lero mwata Matiang'i biamona sana mbiande gaki sanda kabisa amangana maya mwana oito igo acha munare igo kumbora Matiang'i ekumbora Matiang'i tina to kumbora Matiang'i ekumbora ndege to kumbora data to kumbora biamona sana mong'ina aye otorore iguo nachire security is tight. Biyoro mugaka. Insecurity ya Matiang'i. Tight. Mchezo teyo. Munsi njia. Amangi na kibara. UPA. Usina kibagoro. Warembo na Matiang'i. Ingi morale. Ingi masho korale. Mheshimiwa ndera gocha ndarongo bali spokesperson y'abagusi endabe mugaka mumubekere gutwa otako ngekiria to bangina Kyo nganya nuera? Kyo nganya nuera? Kyo nganyo?
big truck ya Jubilee iko hapo. Leo mambo ni top notch. This is what is happening here. The Jubilee truck. Top notch. It's raining over here. It's drizzling actually. But what wamesema watajaa. The moment the ground is set, everyone will be here. Yeah, man. It's top notch. Preparations, top gear. Everything set for Matiang'i. Tents have been cleared up here. Already the person who has arrived here, it is just the chairperson of the Jubilee Party by the name Vincent Kemasi. So the preparations are top notch here. Things are happening and we are seeing wazee wa karibu wamefika. Tayari wamefika.